kiumia kenge ntukwenge twetete na mbere na mubango zoja muri msaruko na kiumia giki kiri mubango zoja muri msaruko twetete kuthoma mantu jaige urithi ba makoyo na te urithi ba makoyo jakawithire ni urithi ba makoyo na utaramu ba Kinandi atugwatanire na murimi Clifford Mutwiri uroga tutariria urambiririe na arabo mukinyitie mbita kome kinyo. Bwana Mutwiri. Bwana Kome. Yes. Habari yako nko noro itete nguke. Habari yako njega? Yes. Kiumiti na kulima. Nkuona nazi ng'ombe ndechi sukuma mpempe rongoruria. Na ngi makoyo. Yeah. Na kwanza na ndemu bango za muri micharuko. Tujitana nekenda naro ntuko tutegera mantu zegie ulimba makoyo. Nko bwa tawageni? Urubunte bukenda nkabote. Bwana Mutwiri. Yes. Wambiriri ulimbuba kuba makoyo ri? Ndambile last year February. Ito ndambile ku construct fish pond. Yeah. Na ile wekire makoyo kujambere. Makoyo mbere ndekire muri wena tariki 2. Na nikino ntu nkuona we no bunge na bunge na we na mori mwanya niki wonere wongera ulimba makoyo ndetere kuriunga nto we ba intensive gaiti baitana na urimi ndiguta ndethirwa ba kite fish pond chiao na njira rahisi ya guteithia murimi ito ndagire na interest na ndona makoyo atina ngugi nyingi ya kutheka murimi au runtu wekire irio rukire ugekira irio uborokairi iwi ngugi umbo tumenya mwana kagita iketumi nkona utumita makoyo makongorone ntuko hii wona utenja kirinya jaja teto makongoro to floating fish pond ala jeto na makoyo ja kwerera watu boje tagemero fish pond ira twenja mbere ichireja iriene ne muno lakini otegera yeje iretaka space kidogo sana nkuona tu diditi yao wajaki na makoyo janga no riditi kanyamuka kangana kanyamuka kona diditi kangana uju no gekira makoyo ngirijere lakini ire no uwezo bwakwa ndo mbira gwikira magana jairi mwambirio ukiambirio ambiririe na makoyo magana jairi ndekira magana jairi aja uju na kila kingi ndekira igana na kila kingi igana ujo nde magana thatu na wajukire je na ukuru mwanya kana jo nde zare no ukuru bumu jari no ukuru mwanya nuntu jaja indo impumbita kwendia jari no ukuru bwa meri 3 ijari na 06 inches. Jara ndio tu fingerlings tunga tu nita 50 shillings. Kuna nde ugurite makoyo je na ijingana kana je na ukurubungana. Ndagurite jaja mbugi jari na meri 3. Meri 3? Ukurubwa meri 3. Yeah. Na jara jangi jari na meri jumwe kana meri iri agu. Bwana Mutwiri. Ukugura makoyo kwizazo na ugurite je na meri 3. Nandi ikethara kuri ambere okethere makoyo jangana kana na inyuma entukuingana okethere makoyo karaga ndikura makoyo magana jairi ataramu bampongere makoyo jangi 20 ntu bwa gikoyo gakiumbo kwa na bauga makoyo jabadi ukara meri 6 kimeri monka meri 8 kwendia lakini jako ndende na meri 8 ntu ndoambira guketha December makoyo jonde magana jairi ndabenderia yeah. Kuna obara bakwenderea no bakugurera iba bageria ku encourage urimbubo makoyo kenda batwira aremi thoko gutkuda kuna thina murimi guchwa thoko wengwa nuntu atemiona ini bobo ngobejera makoyo jau kairi kuna ndekwe mantu za kuga thine thoko uteo thina thoko ke murimi uteo nuntu ba intensive no bejera kairi bongo bakagura yeah. Na Bwana Mutwiri okethere makoyo jangana ndakethere makoyo 220 makoyo 15 jakwire nuntu ndio kera rujine kilimite umite kinya kwa adapt yengi kujaja kuja rimwe pengine wachara kuchinja ruji rume airu change after 2 weeks ukona makoyo 15 jakwire kundombia kwende makoyo 2 5 yeah. Na ndio nangataka ruji ruru ra makoyo ndo na ruru wa green makoyo tukaja kara ruji ne rutin na marangi ki ruji ruru makoyo no monka kuchinja nuntu ikuri na ruji ruru rutin outlet wikara moko chinja after 2 weeks kitu rangi kwa green na green yeje na sababu kire makoyo kana tu iroje ro yaje rugeja rangi rungo itina sababu ina ki makoyo lakini inyakurigeria predator kuona ndene ili gutethia ino ndurande TV sevo utumba kuona makoyo yali ndene ya utumba jona na nyo utumba kugwata gikagukari ukari rire okinya uketha gikuyu kya mbere uketha kina kabugorero na kiro depending robuka gwatanira na muguri lakini mono benda kugura na kiro jedrwa janene mono mege kuiko mono kujurinya kiro
kuringana na jarera kana ringi bikojuri nyabiri na Gikuyu gyaku kia mbere kana makujara ubendeire ja mbere jari na kiro ingana indo mbito jamenyera bwega Ogikuyu kojuraia kiro o kiro na bakugurira atana ni makujo za bangurira Ogikuyu kemo 250 na kiro no ba neo beyera bagura no kiro ino beyera bagura no kiro imwe Gikuyu na Gikuyu kiu kithara gikinyitie kiro imwe kithara kina oraja bungana mbwa kithara kina almost 1 feet wow na ndiki urimbo baku wa makoyo na kagita ko buthithia kuma mwaka muthiru kwi mathina jara wonete kiro urimbo ije kukurukirite lakini umba gwetania nazo zakariu gintu kia mbere twana to samaki tegitera kwina mpio twana to tutonekana wingi da taunda ndagurita 500 lakini mpato mbiro supply 500 jako yonde bombiro mbikira mbio 200 nuntu ba igitara mpio kuja tikiara na inya ya number 2 wekira 200 aja uju waita mbio kwa 200 kuja tikiara na makuja uju na ta nikija tu tiarana kulingana na mutaalamu ura au baugaga manned fish itikiarana mono teja tilapia na ndio kwe ibweje bwa biashara kwendia Gikuyu bikadira ugekira bingi ukarithia ukendia na kuna ndi makujara wikirite aho gwiza iku catfish ije mono ta manned fish no riditi nuntu ba ire nuntu ba thoko okay bana mutwiri nkuona witete ngoge ndongia zozo lakini ndingenda kumenya imbechi ngana utumira kiri kwambiria urithi bobo wa makoyo no mbuga imbechi nyingi na ti nyingi depending na mubuko ya mtu lakini waki yakumbuko tonere chingi nuntu no are nuntu bunkorone no ndeze bunkorone lakini guchio no rimwe 30 tempecha kidogo wambiriria 30 30 kuigwa kaki nuntu kiratazi takiki kina 15 na aturuba tuna tutukuna tuthitia na mona mechumari tuna 10,000 wekera karibu kama ubuna kwa 5,000 tukona 30 ikudira 30 ikudira na una ndio utagura Gikuyu wekira kirinya na kiki Gikuyu ukiombera bugura 50 tukura 50 lakini andiko Gikuyu ogura 50 na waende 250 ukona magarajairi kubwe na faida nioneka itania na tuira uchirumia tukona no tigirwa na kintu kiu kwa inya kuendelea kurithia makuyu bwana mutuni kwithira kichiruma ye bia kure bi na wita mutaramu oro mpendere makuyu na nditira madoja fish pond no naonguraga irio na Gikuyu akiriza iro bingana ikobi bingi ntuga pireza nyankuni antuku ari ikobi tireza iro bingi ni iro bia kugerera tu na ngirasi yo bikarea nonto watega wona bikura bia thiriari uno wongere bingi nonto tumenya kuthimira umenya actually bingana bikarea ugera tu watega wona bikuthiria riu no wongere Gikuyu bikunda gwendawa Gikuyu bitikunda gwendawa ko Gikuyu kumo kitigwa tawi murimo thina nene buru kurega guchinja ruji ruru etera makuyu thina iromba kura no oxygen ya ura rujine chakakua bwana mutwiri nonto nkigwe nyankenda ngugie kumono na imbija tegeri baba inge muno iba kugurwa ni urimbo bwaku na nyaba kona orokenge kwingona nurije ko na twirikia waturumige kuyu Gikuyu no makamu gwathira kimwe gwita test iri Gikuyu kiongwa kikimenyeri na Gikuyu giki kirazo na Gikuyu kire kemuro test ntuge bitajana test bitajana muno lakini we utumba kwathura na mwanya kiruri thibo bwaku wa makujaza na te umenya ndume na nkaka na ugo ritha yankake kaindume yake kwame kiria nkwire kintu kimwe kiria ari mbenda boraia muno na twabingi boraia uni nguge kwa ntenda kumenya inka kana thindume nuntu kwi biashara kwendia mbio nyama na ntithe ndi naja guciarithania muno nuntu ntina thoko mbio etumbeu ko mbita mukuyu yakwa nkendia nyama direct thoko na direct nuntu bwa nyama na ndi kuga go biashara kuirira makuja kuja nyama ngugi ndongi iboga sana bana mutwiri bwana kome kuguro mono gutugwa togeni na nditwite na wangi uturumia kanyama go Gikuyu kenya mageta yari ndite kenu ke sasawa iboga sana mutegeri Weru TV jukari mubango ja muri msharo kuna tukothoma mantu jaige urimba makoyo lakini ta urimi bu turarikia kuthoma kithomo kikia urithi ba makoyo atunogoka kidogo ngachokera na mutaaramu wegi urimbo bu atuthomithie urorimbo ba makoyo gwitana mbere
na ni uri bwa makoyo akini uri bwa utaaramu bwa Kinandi wegi uri thima makoyo mubango ni murimi Shararuku ugeta kuraja. Ibwaga sana mutegeria Weru TV no tutete na mbere na kuthoma urimi kana urithi ba makoyo na tuma nara ome na rafu twatonya ndene ajo nikenda tumba kumenya mwanya za makoyo jara je ara ome na jaja rithiri tuki greenhouse imbi tujite atukwatanire na mutaaramu wa biointensive bara bathithagia urimbo bwa Kinandi wegi urithi ba makoyo bwana Roy. Yes kono. Ibwaga sana nundu botu gwata ugeni. Karibu. Bwana nundu bako gwata inyamu wango za muri Shararuku ugeni azo kwa biointensive. Na bwana Roy. Yes. To mara umetugwatanirite na murimi Mutwiri. Yes. Na ndona warithirite makuja yome. Lakini ndeza zo kwenu nkona indene buja thirite. Mwanya ni mbikana gitumi ni mbio. Ingwetikia gintu kira tutotwikira ikuthithia ja ikongera temperatures. Tontu makuja. Kugunya karutira thai. Na karutira ikomanisha makuja ra tutotulithithie jaja catfish jenda janene aga in size ria kwina murutira jo mwingi. Na ndikie tutotwiri komenda kwithwa kwina greenhouse cover. Ona ndiko introduce ka Kisumu kaka Mombasa. Kuleta ka Mombasa kidogo. Ndene Meru. Yes. Na kiri urithi bobo makuyu twambairie na ndi ukienda kurithia makuyu kintu kia mbere irazima umenye design ya pondi ira watumira kwi bara benja marinya ja ntiguru kwi bathitha ya gukorogera lakini na ndi batu turejire na technology iji makongoro zetawa floating fish pond na wooden fish ponds nendo na kitu kongoro na kawe tuntu jaja tumirite mbao na ndi jaja after kulingira mbao gekira karatasi na jetha jatina goro nyingi na kiratazi utuke tumbo tumira tawe special jetha damlaina especially ja fish pond jetha jena 0.5 mm na gitumikira tuko tumira ma fish pond cha maratasi mono itonto bwa nuijari bethi na buga kwambiria na capital na ndi twenda murimi atirete na thinere kuthurania mbeca amwe tonto jaja kujambiria i raisi kurukia jera jangi ja kwenja kirinya na gukoroga na ndi abujite kuthiria mutaratara jo rare jo marinya turenda kuthiria jera ja marinya tonto gintu kia mbere pondi jeje twine thai inyokenda ku harvest fish ukenda igwita samaki ciaku ithero ira ici mono tonto itumiraga space kanini nyaketha otera munda jo munene na ndi ukenda ku harvest wita roji yake ukagwata makujera ukwenda ri ugekira roji na ndi nyoketha wikara guntu gutina roji ru rwingi no urithirie fish samaki ciaku aja uju roji ruru bati uru changement kwingana mostly especially in greenhouse tote karatu change ya mono tonto ikotha kwina evaporation na ndebira tuthithagia tongaira after 2 to 3 weeks ukongera roji fresh ara roji ru rangi tiru kwa kana imbi te makosa kurithira makuru roji ne ru na rangi na ndi rangi ugweta rangi ne the best ge fish tonto living microorganism ira chitha chiru jine na nande especially ke makuja catfish icho jarija organism yu ko inyoke tho tio chifin no chikara kare for some time itako tonto ba the green mate irujine roji bute chencha ya kana buru bute chencha ya kana kweka gita karabo chencha roji in case roke jiko green ke jiko tho intense mono no uchinjie ugaita kidogo ukongera rungi lakini utire uri kinya wita buru igetumia kuona fish pond chetu itina outlet na inlet jira cha kawaida ira cha kitambo roji ura rukaraga ro evaporata ukongera rungi kidogo na inyaro karakara in case ro chafuka mono no itaita kidogo ri ukongera rungi ro fresh tutarire mutaratara zo kwambiria urithi bobo makoyo kiri utaratara jo bwena jo Kinandi jo okay kintu kia mbere tugira nandi wenda design jeji yenda gutumira mbao Udhiro ina mbao udhiro ina mbao kiratasi udhiro ina karatasi na michumari na mugundi wije ngugi na nyondo na ndi kwina size kana ja ira standard either is 2 meters by 6 mita ijere by mita ingi thandatu mita ithandatu mita ijere kirinya kote kuga no irazima wakikea mita ijere ni thandatu nyo kenda no twakirinya mita imwe na mita imwe especially gwe chetu thatu ina cho demonstration ira tuita kwa buthomithagia challenge exhibition
ugaketha kanyibuka nini ugekira samaki ciaku na no kakwatire samaki nyingi muno na ndege za giki uraja boke ike 6 na mita ijiri kika kamata makuyo jangana tuga mita imwe ibati gwatire nkurukie makuyo kana igana 250 na ndike ketha giki gya 6 by 2 ibati kuthwa 6 times 2 times 100 na kire marinza no jopo ciarithana iria na jomo koyo na ndike kuciarithania batu turithagia samaki etawa catfish ite ciarana ke control the environment kuntu kuria gwatiri itumbo ciarana tonga rwijine kamuro na ndi tutho twina gintu twita hatchery ne ithairo inyuma epondizi neona ndere neona ndi tuthithairia guciarithania o itambe ukireni ukajikwata nyina ukakwata ndume na ndi waciarithania artificially okay na ndi urithibwe nuba makoja zabwithera putagetete mbikana rengo enu ithere mbikirurithi wa catfish twejere kumenya ki kurithia samaki iburi mikurea mzuri muno na bora bombo gucokeria mapato haraka tontu ba kwithirwa wiko compare na into bingi za kurithia ng'ombe izi meti ngugi nyingi kintu kia mbere twendairia murimi fingerling kakana na samaki na chiringi 50 yake riu twamwenderia irio bia samaki na ndi after 1 year twamugurira samaki no ketho rithite samaki eku wega within 1 year ni bati kuthwa ina above 1 kg na kilo imwe tugura na 300 koguo kethira na kuthithia 250 na ndio itania irio birerite na bati kuthithia o magana jairi na ndia ketho ena aonete profit ya magana jairi na rithite samaki magana 5 ngwiti imbe je ndongi moro ke murimi nyang'ombe yongo etumba gucokeria u imbecha na samaki kingi bati gufindwa rimwe ntuku wa mikira konene mwaki konene mwe riu geta ngugine ciaku getochwa guchwambecha ingi samaki achirija kana samaki rija iro bingana kuringana na tugerinyara re na ndipo buthiburithetie makuyo igana bwikairo iro bingana na ndi samaki kumemenyera irio bira umba kurea ni thero itriki ko tuthimana time after ogerera samaki irio ukeji kuona bia karakara more than 5 minutes ikumanisha ichinyirire na ndi uimba baki na ndi ko thithia na timing kuringana na inch na nambere igu na ndi ubati ogerera chibati kura for around 3 to 5 minutes okirinya kya kikuyu yes kikawa makuja ukuru bumwe kana no ungani kenda tutho twikiria muno batu twirithia catfish na catfish ciendaga chithwe cia the same size chithwe chicha ukuru bumwe tuntu ichitha china kintu twita cannibalism iri kurijana na ndukethira biribiri ra bi nini na ndukethira kimo kia nene ra jangi kikamberi kuruma ikura tutungi tunini na urige kura tutuni tuntu ba protein kikanene ya mwiri kia nene ya mwiri na ndikendera na ndikurija ingi kitha wekire samaki kana wachitha wina 50 lakini njama nene nyuma na ndio wekira makuja ukuru bumwe kirinyene kimwe kuketha jetha jo kinyaniria urito bumwe bo ketha kana igitaro ketha ketha na irori mujonda nitegemeaga jetha ina ndio tuthithia twenda tu recommend mtu twena fish pond digiri kenda jakarakara after o meri ina ketano ugaitaruji rwaku wateka jaraja kunenea ukaja jukiwa ja change pond kenda na ndio throw ina sizes chonde the same kwero ya kenda na ndite dairo ketho kenda ya no endi jama nene mbere wati kwa tutu ni na nandi kenda utiga kamate makuja raja tibati yes okay na bwana Roy nkuguro muno ni urimbo na nkuona nga kuthingata ngero ikaribu muno ngakuthingata tuthithio urimi bubu isabu ya kwambira urimbo irire kuntarithia isabu muno urimbo bokantethi twite pole pole ikintu kia mbere tugire ukenda karatasi gatithwa kena goro ukeji gutara karatasi ga kirinya ja giki ukethera kare na ngiri 15 alafu ukenda mbao na chingwetikia chibati ketha gokagura chiteaga ngiri 5 nyacho tungire 10 alafu na ndi ukenda samaki tugire twakwenderia kama na chiringi 50 na ndiguo kauga urenda itungana ndegana kama isa sawa alafu na ndi kwambiria au twakwenderia irio nabyo twenda kilo imwe chiringi 100 na kwetia gutakirija bitethire nusu rokere nusu tuto nini tuga no gigerere ki samaki makana jairi kakombe kamwe tuge ngirasi imwe ngirasi imwe twe tukweta ntukingana size ira tukwenda ya ito fingerlings tuntu ithairo nganene na kiara
Oh, okay. Ikiatumia ta fingering. Jau fingering sida tidire tukuingana kumake twana Anthony. Nitegemeaga mostly there around 2 to 3 months. Ona nditu fingerings grasium. Nandi kumira una ndoka ukongereria ata tu ukiongerera kulingana ore chiku utega ore ikuria chethero wigerera ore muika ikaruka nga ikathiria ikaria ikumanishite kunjira. Okay. Nandi ukieto ukiongerera nandi tukukinyia irio kilo nigana nandi mantu za irio ko murimi nandi tuge makuja ko nigana batu kugurira kilo ingana kilo 50 ikangana mwanka nkethe makuyu yategemea na rio ndi kwendia batu tutitha twina limit ya kugura inya tukakwenderia na no tugure runene ko tutithina lakini ndio ndo twenda mono twenda murimi akarakare ajo after 7 months Rividio jetha at least ja kunenea ja kinya more than 300 grams nandi mbirire for 7 months kakamata irio bingana na ndike irio bia 7 months twenda na package around 50 kgs ingwetikia ukakamata around ekana to 150 sasa bibi ko kana mwanka kia samaki ekana na 1500 iwera roughly 1500 na ndiko irio na secondary nyitu itana murimi tirazima utugura irio itugwitana inya njira ikuthithia bia kwibia samaki toka gwitana the raw materials cia kuthithia weta nto wija gutugura tuntu bamwe itu twina bokuraja wetoka ithitha irio bia kunyia cost nande kunyia cost tuntu ngugira batu twinene mono ikumenyera murimi tutenda wambiria project jezi alafu ikara mero kiko cost bado wajo tare sabuko na leo tiko jana na ndi twenda murimi ethre na guchumba na kachie power na ndi kuga uninkenda kwambiria na ndenda makoiga na ndi no ngirida ate cia kwa ulimbo ndambiri wena ngirida ate ogura twachemanya kaire twikugurira kiondo na yako na nkira mbeche oni kugiaga banki na ukiandika iro check yore bwana nandi makuja za makuja ndanda kaja teaje kima makuige ntukikararu jine ingumu mono gukithithira medication lakini makute kaje thina biraja tenda ki baraba inge tuntu ibada bethira gitu twita mixed farming ukethe na twikuyu kidogo na tunyanya urutere na tusukuma na kugira iwa kino ithero thina ki makuyu lakini jake jiku tho jaje tuje kuntu kwina we closed jati ona na mirimo bwana Roy ikumbira ndira nkuthithia ulimbuka ndira mbitito bwambiri mbati guchagura nara ngubwika site selection irazima utare ari okwenda kuthithiria project yaku nundu na ndawa ja iri thumu iri thumu na yatonya kima kuithero ya sara inene muno ithira ya jonde wejoke tha jererete jonde ne unya sara inene muno murimi na ndio tuthithagia tuntu bara bengi batiomba kwa pond kwa greenhouse na kwa fish pond thaina ndi twaka fish pond jeje alafu twakarakara na ndi twathiri kumeaka twamekunika karatasi noja karatasi wakaka na ndike ethera ndikunikinyayo bado ikethera environment control kurigiria nya bila tuta predators kwinto birija makuyo inya kinyono kije gikaria na nya ntu nya bonga no beje nya bakathithia harvesting lakini ndi kunikirite iyi project yaku nandi mutwiri ntithira kunikirite ojo na mbira makuyo mpio jagata mpio yes ntikuginya withine mwe iria arimi bomba kurukira kirurimo wakuyo mono na ikia tumituri komenda withro kunikirite na murithi ria kwereza ituntu bwa kuona fingerlings igitara ya kutha kwina mpie nyingi makuja tiumba kucharithania makuitha ro ngumu muno na ndi no ithero challenge ikia tumi rimwa murimi no etie na nene muno twana na to samaki lakini ikithiro batwis igitara to especially igitara mika July ria kwina mpie nyingi gucharithania ikitho ina thina okay lakini ande kumira July ethira na ndicha thayu ura kwarite u gucherithania ntugo cionde makoyo ndiro kurithia kwathura na ndume na nkamwanya kagita kare burithite ja kana nuntu kana bujaritharithaia na mutaratara juku na ndike kwina kintu twita tilapia ne ithero ina thina u inbreeding na ikiatu mtura dai introduce kintu gigwita monosex lakini for ki catfish utaje kwa thorana tonto jati ciarana ira rujine na ndicha tina thina ire kwa thorana kana ndume jonde jetha jeri amwe na jati ciarana kwa wekira samaki jaku igana withero ina actuality after mwaka jumwe aketho igana rio wekire okay ne titho ina twanana kaja manene makosa jara murimi mbokwithora kirithe riria kuthithio rimbobu
ibwe kumbotwira makosa jara ari mbomba kuthapethia muno na nabati kumbwa ekerebekisha kenda ndomba gwetana urimbo urithi bo bwayo bweka. I think thine rari mi betu betha bene nene muno ikwaga umenyo inya gitumi baibo yuga waga umenyo ibo tuma antu bako bakaura na ndi ari mi bara baingi bateo bene umenyo na ndi na ikwetha kuina antu bara tutana bo kwa expo me bara batije muno lakini na ndi bakwenda kuoneria na ndi ibo mbo baiku request ari mi betu betho bamenyerete muno lakini ukethro wije no katara machafu jaku bwega no kathite kintu twita record keeping meari mi baingi bara baingi na babathithe mantu kienyeji utimenya imbe chingana utumirite na utimenya ningana wona na ndi ndomba ku request andu ketho nyote ko rorimbo bakuburi thate utikumenya imbe wonete ketha ni asara kaibaita na ndi no wethro buga withithia project imwe lakini utibio kono na ndi ndomba kuria arimi baimenyere ki mantu jajeku untu bura mbati kuthithia ndi murithio makoyo zaza utarambo bwo kinande imbe bati kuthithia untu ko onde gekyo mbati kuthithia yate ingotikia gitu kira kinene kira ubati kutho imenyaira meama kuyuna ja anyama bangi ko gintu kembere ifinding bara bangi bora iro tuntu gikuyu giteana yeja ngombe betete Nairobi nkarikanira ukarikana no kinyire mali gintu kya jairi project ije tuntu itithero ina thina nyingi bono ngoki ndomba ku request nyongo ithere ugitango kije wangwa personally na gintu kingi tuntu makoi gintu sensitive withero kila wakati we na surety utigintu ja predators kama tujara jangi ja kuina na project yeku arafu na ndi wakarainja chonga wicha teka tuntu nya jeri jana utithiro wije na ndi othirania umweri jo mwaka meri ukatrain roje runde waja teka kona jonde jangane in size keda wikyo kunenera jangi kwicho tuita sharp shooters wone kunenera jangi no witeo ka wakisapariti na jangi kweza ndethera malinya ja moja tena iroje wikirite roje rutena rangi sababu nembi ke kurithia makuyu enda wekira roji fresh rugo kuga rutina rangi ukarwa 1 month mweri jumwe kenda reform ira twitira microorganism cha roji rugia rangi na ndi rangi je green samaki ni ochendete muno tuntu no itugire ino chita irio byacho riro tifindite ka riri kwenda protein wingi na ndike tumitwenda chia kara 1 month kenda roji ruthora ruku form roji ruru abuteja kana kunge bombo rutumira roji rura rangi kintu kira bomba ikwaliria muno Mr. Kome roji ruru ruthora ruthongi muno gikurithia urimi ukeji gwati okalimaru kintu cha nyanya chiaku jabatu itulimite nyanya kidogo ara naru performance yo either the best compared na roji ruru rungi fresh ena ndikuga roji ruru rangi winya ni umboleo kana ni umboleo tuntu gikuyu ki rojine na excretion chonde cha gikuyu cha pena rojine na ndi roji ruru okaruta warukia mundene jaku iru the best na ndi nyaki ari mibetu tubona iria apart from kulithia gikuyu na kona mbete gutethia kiurimbo bungi iri gutethia kiurimi bura bungi to kiria bwana Roy nije mantu ja mwingi ja kuthoma tutirikia naru tinga tukoga tujukentu kyonthe mataro jaku kiri murimi ura kwenda kwambiria uri mbubu umbo mutarate na ndi kintu kembere arimi bara mbere batara kurithia makuyi bara bale aruji na ndi thai tututekere ruji kwi no inya twita nara boga iti saidi mawa ukethira antu batina ruji betana tanka lakini bakomba kurithia uguo ni kintu kira mbomba kuga ukethira ibiashara ije rukumerwa bwega gutina thina no te murimi tutumba kuthithiria ti lazima nyethero emeru kila mali iturithaia ko tutina selection ya mtu specific akiethirwe willing na ethirwe erendi kurithia makuyu mutarathara jojo kinyirite ari mbangana sofa kurukira ugwe sofa itu kite buba gutumira pondiji cha maratasi itu kinyirite nguruki arimi 80 baraba kite izi na ibonete baita na ibo twita bongoki matha jonde ni mataro jaku ke mto mwithe thai sabatu na ndi tukona ndinja nompambiria urimbo utagete kamera ira kiari mibabethi mea youth na batenda ngugire ko bakangaruko ndenda ikuboneria ntuku iji no ulimenya wikirite suti chaku tontu urimi ba samaki ukeji ko butara ukeji kwendia samaki iji mbere no ithera uchokia baiteku ko ndenda ikuria nyaki ari mibabethi tafadhali pambirie ki project iji ekurithia makuyu betumaira njire gutumira fish pond cha maratasi na tugeta na mbere unde bijirare uribo na kiondo tendo guchwake rojo lazima choko
Ibwega sana mutegere Weru TV tukari na Roy urani mutaaramu wegi urimbo ba makuyu na mutegeri taturarikia kuthoma kithomo giki kiegi urithi bo ba makuyu ba Kinandi tibura toije na muro na nana marinya jaja kwenjo ntukuiji twetumira antwara twina kukiri mdazo eto tukathoma ntuzegi urimbo ba Kinandi tukurikia mubango ja muri msaruko twana ne kiume kiu kenge oni kome kinywa nkureterete mubango jo aja ko Weru TV eta na mbere gutegera Weru TV nikendeka kuthomithia mantu jonde jege urimbo Kinandi kiri urithi bwaku ba makuyu menya atiri gikuyu kimwe kirijaga kiro imwe o mwaka nau niyo gikuyu kithera gigukinya kiro imwe ya mwiri wou murimi wenderetwe kananaga gikuyu chiringi 50 na magurija thoko ichiringi 600 o kiro wou murimi agachionera chiringi 650 kiri gikuyu kimwe